Order for me that say when you're married to a video to Adom TV. Oh shit, you may Adom Nkuranhyensem. Me di am just so Apostle Dr. Nita Kutego. O body anka be me de. Angie. Kwabra menu. Mate me mo de twa so na yani dwumade we. Me cancel say that one we di nkunim and one di nkugu entem. I want to show you some few differences between the people who have succeeded and those who keep on failing. Those who have succeeded refuse to accept that failure is final and fatal. One year, Edin Kunimno, Woodin Kugo. Now, one am fan Kugo say, Empa Anna so, and 1 night, and bro, and Debbie. Or friend Kugo is young, dear, and who send Kugo and yet Sabe, Nabrabo ye. Then Kugo can abrabo home and Koso home. 1 year, Edin Kugo no. 1 year, Abrabon Koye no. Sa sam to on kwantin fia na oda ho mo magimi o mini o enkoyi o wobre mi na mabusu afanhwe mi yo e mo abrabo sa ntimi say those who have succeeded they failed to see failure as final. They never saw failure or mistakes as a fatal destination, but rather they saw them as a bus stop where they have to change a bus towards another destination. In your life, whether you like it or not, you are traveling the road towards greatness and success. But on that road, you are bound to face bumpy roads. You are bound to have potholes. You are bound to climb hills, to descend. Baba Uboy, it is a way to coin every crank kumase. Here, Ufri, Pejaja Shekono, a Basabasa Mujiminka. Now, Ukrafia, no just say, Ubejina Menko, and I got to Abnemu. Obekono bre adoji portos no bre wanse wadun kokko na kokoma asanesa wa brabo sa na tie ye nyina brabo achi ensu ye fa abrabo kwan so esesa ye kwan esa yan hihye ene adwene ene ye ne yo na abrabo so asesa. As you change your life changes. And penny was say be o kan say we all have problems, but we see our differences based on how we interpret the problems and how we solve them. Yen nyina wo how. Ebi say me boy, yen nyina wo how. Na say da be kire wo how na ase afa no. Na obepe anu aduro no. Ene be kire be ba beduro. Wo how. En kire say be na de o ma how no. Ebi wo say me how no ye bonsam. Bonsam na be yi ni wa ma wo. Me how no ye be yi. Obo me ha no ye me maame bi me ha no ye omampanin bi me ha no ye obi wo de hye obi a obi enyam be ye mawo wa gitumu se oha no wo ho na se me pa no aduro a kwere se bia no be pa no aduro me pese wo hunu oha akonsidie ene emra emoa de ne se bodo ade ahye furu no mu. When you see setbacks and difficult moments as moments of baking bread, say brodo ansha funuma ojana nkano a o omene ono ababa brodo befa ejamu na ejane be hye no asa aben na wi a wadi anya wonne wa baba pa wonne anya ese wo hye ohaw mu ese wo fa akwansidie mu na wo fa mu a enye atete na ohaw na complain wo pa enije wo pa suahunu na pa de sefata ka kire wa adwene na obesore afimu ne kan how be any wa a chenso esen wo akwaside bi ni wa ebeka wo so se de atie bia no betimi esua no aye no apeja afimu ye braba ye boni nei Ghana ewiase. You cannot predict our challenges and crises. We are faced with numerous unpredictable crises and challenges, and they are supposed to come every day. O man peni beba bi obehemra be kan we beba be kamra we behemra je say o hawa e wa brabom no atunya ntwae okọ no ebi asikwan okọ ani mu ana ase etwe wo san wo dai so awso ye bi betime asia e besesem me kan say yese obefam na minime bia wa beduru semre nanso ya na ye gitimu sa brabo ye boy ye toti o hawnim enya nokore hwe. However your life journey is, your life journey cannot be operated
on a straight line of ever increasing happiness. Abrabo nye ni je kura o. Enye nkonkwanti wa wo sori ade bia me pa ni je me pa ahoto wo pa e obre. Ene je wo pa se obetu wansi wa ye de sefata na wanya atenkapa na wakenya we de ne subampa watana muntuo ansa wo de nyansa wo bre na adwumadene apa ne je na ahoto. You require diligent work. You require endurance. You require proper planning. You require going through the valleys. You require learning to swim with the tide. You require endurance and perseverance. And you require dedication and determination. Abrabo, obeshisha abrabo a uhiya nyoma we abebo edi no. First and foremost, uhiya nyansa, wisdom. Uhiya diligent work. Adwumaden a sabi nyansa abata ho. Ya adwuma bi keke. Uhiya de efe ne endurance. Simple ebeto a unsu na wo so ho na akọ ni sa. Uhiya proper planning. Hihye papa. Se uni be bia wo abrabo koduro na wo hye wana muntuo se me ko ha no pawe na nwumre. Uhiya sa beko empo ohaw mu subontimu meposo afosane mu na wo de nyu asua ade na empo asochire mu na mpo wahye hu nkete na wasi obo sebse de tebia no me kwane sa abrabot sa kwada ya wono foforo a osua nante esi so ne man ka bi edua utwi akre no wate ato bi hwe na washo na utwi ka ne biom sa na abrabo ete abrabot sa kwada osua nante a utwi ne ka obeti ahwe obesora pepopo ho na akọ ni ma sa nti ababa hwe ase enye ba wiye bebe waduro no enye odachi eno no bebe a wo famu ne no enye sa na abeya ko se wiye ka hunu se bebe a wona dai no betima sakra osuban no ne yemu na yide bedwaro amen na wase ma men fa na se ema enfri Adom TV adwumakofo nyina ho eja weba Richmond Priscilla eja weba Kampedu Thomas ena Prince ena Osmosis ena adwumakofo nyina wo bo aya adwumadi ba ho wa onya amre hwe me de so onim se da mekra wo oni onyame entina